dobrodošli u moj klip na kanalu. Ja sam CrowHaker i danas ćemo igrati Clash Royale. Ajmo početi. Malo ćemo stišati. Ovako, danas ćemo ići u 2 betla i onda ćemo završiti ovaj video, pošto nam niko će zatvoriti. Na mom kanalu će biti otvaranje i otvaranje chestova i tako to. Pozajete. Pa što čekamo, ajmo u evo, skoro sam pošao screen deck. Evo moj deck još jedan put. Ajmo, krenuli smo. Ok, level 9, good luck. Imamo Zep, Inferno Dragon, Miner i Witch. Ajmo prvo staviti Witch ovdje. I Zep ako stavi Skeleton Army. Ajde, dobro je. Došao je do towera. I sam iskužio da mi je Baby Dragon na toweru. Jao, sad se neću obraniti. I jao. Ne, oj, ne, sam je stisao. Sami nema izlaza. Sami nema izlaza, ljudi. Nema, ne. Ne, samo da ne dođe tower. Samo da ne dođe, dobro. Dobro je, ništa nije izgubljeno. Ima još najde, mada nam je ovaj tower gotov. Ovaj tower je otišao k vragu. Tako da ne želim upuštat. Ajde. Jedan skeleton. Ajde. Opa, Hog Rider. Crnču ga. Idemo sad. Oj, daj, ne. Ne. Stvarno ne ide na žice. Ajde. Jel moguće da su ga ajmo 2 skeletončića uništili? Ovo bacit princes pa da vidimo što će biti. Ipak nije princeza level 2. I napravila je goldu. A ja pošteno gubim. Eje. Sada ne kažem di. Tako, Hog Rider, aj Vozdra. Ovako. Ne, gotovo. Ali ipak ne želim predati jer možda izvučem nerješeno. A da. Nema, gotovo otišao mi ovaj tower. I prije kraja. Evo, ovu nismo uspjeli izvući. Ajmo na veze. Evo. 4, 3, 2, 1. Jebem. Na 6 health. Well played. Good game. Sad. Moj kanal CrowHaker. Tako. Inače, bit će ovdje raznih gameplayeva. Sad razmišljam da napadnem sa dekom od prijatelja. Samo da vidim koji on dek koristi. Da, to je taj. Nadam se da neću
A neću ispasti iz arene 9. Plaćemo. Ajde, stavit ćemo njega. Stavit Goblin Barrel. I Zep. I ja neću stavljati. Plakat. L, A, K, A, T, Č, U. Ali ozbiljno ljudi plakat ću. Ono kad moraš. Što se napravila preglup potez. Preglup potez. Izgubit ću sigurno. Super, odlično. Imamo na tajaru, tako da čini mi se da ćemo ovo izgubiti. Ono kad moraš... Sada sam bez ove potrošio 6 eliksira. Ne, moram da je učiniti ljudi, oprosti, ali moram da je učiniti. Neću prvo. Bullseye. Ne, ne znam što da radim. Ne ide me. Nešto me danas ne ide, ne znam zašto. Oh, shit. Ovo ću prvo zadržati se Goblin Barrel. Da ih bomba uništi. Ali očito da ništa od toga. Izgubio sam. Ajde. Ljudi sad ćemo. Osjeća, kao što bi rekao. A ja ću dizati do Fire. Fire Spirit. Ne. Ne smije puknut po toweru. Oh shit, nigga. Izgubio sam, kao što ste vidjeli. 2 partije sam izgubio. No, ne znam, nisam ispoznao na 9. Evo, moj prijatelj sad snima, kao i ja. Marko 5. Pozdrav za njega. Ništa ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!